Lorong dia bemalu karena inser na beorasnya assisti hela programa tatoli aktual bai di sauno hinian malu sira da daun ami ya Ministério Negócios Estrangeiros no Cooperação praia discutir stili hori destaca bai ta bocera kona ba palestra público husi visi Senado Parlamento Malaysia Datuk Nur Zailan Bintan Sri Muhammad honya topiko maka Bridging Future Strengthening Malaysia Timor Leste Partnership for an Empowered ASEAN Integration. Palestra público né participa husi estudante universitário husi UNTL nomos Universidade João Saldanha incluímos corpo diplomático né halau Salau Nobre, Ministério dos Estrangeiros na cooperação dele, moderador da palestra pública, né, dirige diretamente a vice-ministra Assunto ASEAN, excelência senhora Milena Rangel, também vai estar acompanhando muito. Absente, pronto, em primeiro lugar, Itacara aproveita o momento nessa, eu agradeço ao governo e povo Malásia, para apoio todo, suporta que ser forma ida e processo de adesão. Mas bem, a tarefa itania preparação de aquela, rotam visita serança visita alto nível, o parlamentação dado informa, lá hoje do governo, parlamento, sociedade civil, estudantes, juventude se mostra que envolve o processo de adesão. Nebe, itania preparação de aquela e outubro mas agora ita sai membro pleno né lá ia tan questão também ita completa na roteiro né que precisa para ita tama de outubro ita tama na nessa membro e cimeira tu irmã Halamos palestra dengan objetivo pronto Malásia e a experiência Barak Malásia nessa nação ida que estabelece a ASEAN nossa founding ASEAN yang ida, então se a experiência carro partilha o Timor, nessa rainha que foi a tama. Nebe itarona que assuntos balu que mais do que rainha nebe experiência para a partilha e tamamos itania amizade entre países rua Timor-Leste e Malásia que desde sempre início da independência e o processo de desenvolvimento nacional e o processo de construção de Estado, Malásia sempre muito com Timor-Leste, também é momento será né, se quer partilhamos a experiência e fazemos cooperação será bem que tal muito com a Malásia. Mas eles meteram de partilha sim. Sim, então você é estudante se recusamos pergunta, o sama de envolvimento jovem sira e a oportunidade para o todo bele aproveita. Limos somos te você jornalista sira, né? Ok, tá bem. Obrigada Barak, Jadi kunjungan saya ke Timor Leste kali ini yang buat pertama kalinya oleh Parlimen Malaysia ya, tak pernah lagi sebelum ini, adalah sebagai persiapan ke arah Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Jadi saya diarahkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Ramos Horta, dengan Bapak Jalan Agus Mau, yang mahukan Parlimen kedua-dua negara ini lebih rapat. Ya, jadi pada waktu yang sama saya juga mengambil kesempatan berjumpa dengan Ibu Milena, ya, dengan menteri-menteri yang lain supaya kita bisa jalin hubungan ya yang berguna pada masa-masa akan datang. Yang pentingnya people to people, hubungan people to people ya, rakyat ke rakyat, hubungan eksekutif ke eksekutif dan juga hubungan parlimen ke parlimen. Jadi bagaimana kita mau ikat semua ini dalam tujuan untuk membantu Timor Leste integrasi dalam ASEAN dan juga untuk membantu Timor Leste dalam pembangunan negaranya. Ketika tiba di Timor Leste, bagaimana pandangan Bapak mengenai persiapan Timor Leste untuk menjadi ASEAN member? Ya, saya rasa yang pentingnya dorongan dan juga push daripada kepimpinan di atas ya. Kalau itu bisa diterjemahkan di peringkat-peringkat bawah, lebih mudah untuk kita mau bekerja. Saya rasa Ibu Melena pun bila sudah dapat green light ya daripada pemimpin Timor Leste, saya pun sudah dapat green light daripada pemimpin Malaysia, kita mesti menjayakan Timor Leste sebagai anggota negara ASEAN. Jadi itu yang kita akan bekerja. Memang banyak cabaran, tapi saya rasa cabaran tersebut boleh diselesaikan.
Maluksira palestra público husi Senado Parlamento Malaysia Senhor Datuk Nur Zailin Bintan Sri Muhammad ne maka atu faisirnya experiência liga ho Timor Leste ni adesão ba organização ASEAN ne besi acontece ia fulan outubro tinan rihun rua nulu resen lima Maluksira espera kata ko palestra serne nomos visita Senhor Datuk ninian atu halo observação dia liutan liga ho itane preparação ba adesão Timor Leste nebe hoje não menciona ia fulan outubro nomos atu hare ho de faisirnya experiência ba itania adesão ba organização ASEAN ia futuro. Nune Maluksira lori equipa neve serviço ba programa tatoli atual ba edição ohinian atau loron diag e adeus.